Qu'est-ce que nous avons découvert à la lumière de nos investigations? Les dernières conclusions. Jamal Ben Smaïl, je le certifie et je défie les autorités algériennes d'enclencher une enquête et de démentir ce que je vais affirmer, ce que nous avons déjà affirmé dans un article que nous avons publié hier soir vers 1h du matin qui a été lu et partagé énormément par notre communauté. Jamal Ben Smaïl, il a été arrêté le mercredi 11 août par les éléments des renseignements généraux, par les éléments de la brigade des renseignements généraux qui relèvent de la sûreté de Daïra de l'Arba'ana Thirathan. Jamal Ben Smaïl, il a été arrêté le mercredi 11 août par les éléments, les agents de la brigade des renseignements généraux qui relèvent de la sûreté de Daïra de l'Arba'ana Thirathan. Les renseignements généraux, ce sont des policiers en civil. Leur but, c'est d'infiltrer la population, de recueillir des renseignements sur des potentielles menaces sécuritaires qui pourraient porter atteinte à l'ordre public et de donner ces renseignements aux forces de sécurité qui sont en tenue pour pouvoir intervenir et pour pouvoir empêcher ou là l'exécution de cette menace. Dans chaque sûreté de Daïra, la sûreté de Daïra, c'est elle qui chapeaute tous les commissariats de la région qui relèvent de son autorité. Et dans chaque sûreté de Daïra, avec la brigade de renseignements généraux, ou avec la brigade de la sûreté publique, ou avec la brigade de police judiciaire, etc. La brigade de renseignements généraux tabac la sûreté de la Daïra. Et au niveau de la wilaya, c'est une sûreté de Daïra. Au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, comme la sûreté de wilaya à laquelle appartient, dans laquelle on trouve les services de renseignements généraux. Les renseignements généraux, c'est des policiers en civil. Ils sont donc gérés par la brigade de renseignements généraux de la brigade ils sont gérés et supervisés par la brigade de renseignements généraux de la sûreté de la Daïra de l'Arba'ana Thirathan. Et ils sont ensuite supervisés par les services de la police, les services des renseignements généraux au niveau de la sûreté du wilaya de Tizi Ouzou. Voilà l'organisation de la police algérienne qu'on retrouve dans toutes les wilayas du pays. حكموه le mercredi 11 août وعلاش؟ لازم تعرفوا باللي les renseignements généraux qui حكموا جمال بن اسماعيل ما حكموهش كاع على جال les incendies. ما عندها l'arrestation de Jamal Ben Smaïl n'a aucune relation avec les incendies ou la déclencher des feux de forêt. Rien à voir. حكموه parce que c'est un hirakiste. حكموه parce que c'est un hirakiste. إنسان داخل في الحراك. ولازم تعرفوا بلي جمال بن اسماعيل كانوا يتبعوا فيه لي سيرفيس دو سيكوريتي دوبي 3 ولا 4 موا. كانوا يتبعوا فيه من مليانه وكاع لي زاكتيفيتي تاعو كانوا يتبعوا فيه و il était suivi, il était placé sous surveillance et même sa ligne téléphonique était placée sous surveillance, il était mis sur écoute. علاش؟ كانوا شاكين فيه انه كان حابين يعرفوا اسكو سي ان حراكيست انديبوندون يعني ميليتون دو حراك انديبوندون ولا داخل مع جماعه رشاد. هما كانوا شاكين باللي داخل مع جماعه رشاد. Donc, il faisait l'objet d'une enquête qui, déjà, le 9 août la nuit, dans la région de l'Arba'ana Thirathan. Il a passé la journée du 10 août à intervenir, etc., pour participer à des opérations de solidarité et l'extinction de feu, et pour etc. À ce moment-là, des indicateurs, je dis bien des indicateurs, les renseignements généraux avec les policiers en civil, ou des indicateurs. Les indicateurs, c'est de la population, جزائريين وجزائريات, يخدموا indicateurs. إما c'est des repris de justice, ou la police تقول لهم نسامحكم وما ندخلكش العدالة وتخدم معايا indicateur, sinon ما نسمحلكش. إما c'est des gens qui sont anciennement condamnés mais qui se sont recouvertis en indicateurs. إما c'est des simples citoyens اللي عندهم علاقات ملاح مع les renseignements généraux يمدوا لهم معلومات. هذه des indicateurs. حكموه le 11 août باش يسق عليه حكموه le 11 août. هو جا le 10 août. هو جا le 9 août la nuit. جوز la journée du 10 août. Il a été signalé par les indicateurs des renseignements généraux. تبعوه داير الناس هذوك اللي تشوفوهم معاه اليوم يبانوا في لي فيديو تاع اورس تي في وكالكو تيليفزيون dans laquelle il s'est exprimé. اللي نعاودوا نصيبوهم au niveau de la même placette de l'Arba'ana Thirathan. Ce sont eux les indicateurs des renseignements généraux. اللي كانوا معاه واللي كانوا معاه من في les opérations de solidarité ou de collecte de dons ou les opérations d'extinction des feux jusqu'à la placette تاع بن رمضان في الأربعة ثلاثا. هذو كاع سي دي انديكاتور دي ار جي. ودوك اليوم يقولوا لي بروف اكسيتيرا. راني جاي لكم بالعقل. كي حكموه وعلاش؟ حكموه لورد جا من لا بريغاد دي رونسينيمون جينيرو تاع الأربعة ثلاثا. قالوا لهم روحوا جيبوه وسقسيوه وعلاش جا
واش راهو يدير؟ اسكو جا باش يعاون برك ولا جا مع خلفيات سياسيه؟ كانوا خايفين باللي هما واش كانوا خايفين لي رونسينيمون جينيرو، كانوا خايفين جماعه تاع الحراك يجوا لاكابيليتي يزوزوا ويستغلوا الظرف هذاك تاع لي فو فوري لا تراجيدي ناسيونال، ومن ثم يعني يعاودوا يقلعوا دي مانيفيستاسيون دي راسومبلومون وما على باليش. دونك بداو يديروا لي زونكيت، هما راحوا حكموه باسكو شاكين ما عندهمش لا بروف، هما دايرين في بالهم عندهم شكوك يزافي دي دوت باللي السيد هذايا راه داخل مع رشيد. دونك راحوا جابوه، كي حكموه راحوا حكموه دي سيفيل، كي حكموه دي سيفيل لو 11 août صرات تشكشوكه. Il y a des gens qui ont vu les renseignements généraux normalement quand ils arrêtent quelqu'un, ils arrêtent ça dans une totale discrétion. Ils utilisent une voiture banalisée. Là, une voiture banale, une voiture de civil, il n'y a pas de matricule de police ni rien du tout. يطلعوه كيش طوموبيل ويديوه الكوميساري يسقسيوه، هما كيرفدوه. صرات معمعه، الناس شافوهم باسكو يافي لي فو فوري ولا ريجيون، هو كان مع غاشي. دونك صرات خلطه. لوبيراسيون نيتي با ديسكريت. Donc ils n'ont pas exécuté cette arrestation de manière discrète. شافوهم ناس تسقسي علاش حكمتوه. هما les renseignements généraux باش ما يقولوش ما حبوش يستعرفوا. Ils n'ont pas voulu reconnaître leurs intentions politiques et l'intention ils voulaient l'arrêter uniquement pour l'interroger sur sa participation en tant que hirakiste à ces opérations de solidarité et ses véritables intentions par rapport à sa venue en Kabylie. ما حبوش يقولوها، حشموا يقولوا باسكو كيف الغاشي راه يموت والحريق وانت تحكم على الحراك ومازال تتهاب الحراك، ولما تروح تعاون الشعب ولما تروح تجيب لي موان باش تطفي النار وتسلك الناس، مازال تحوس تحكم لي حراكيست وتقول شكون هو يستغل الظروف السياسيه. ما حبوش يستعرفوا بها. سي سون لي زيليمون دي رونسينيمون جينيرو اللي خرجوا الهضره هذه وراحوا قالوا بابا حكمناه سي ان بيرومان، رانا شاكين فيه بيرومان راح نديروا معاه لونكيت. مشات الهضره. دونك هما خرجوها. الناس اللي كانوا معاه سي دي زانديكاتور تاع لي رونسينيمون جينيرو، سقساوهم جماعه الاربعه نافذات كالكو جون. هذوك les indicateurs ont confirmé cette information où ils ont propagé les informations et donc ce qu'on appelle du bouche à oreille. L'information soi-disant que les policiers حكموا واحد pyromane soi-disant impliqué dans une tentative de déclencher des feux de forêt, et s'est propagé comme une traînée de poudre. Parce que les télévisions algériennes ou les médias, la propagande algérienne, ou le nidam al-jazairi, quand ils utilisent la théorie du complot, Hadrazou c'est un complot, les harag al-nar, les harag al-ghaba c'est un complot, le makash al-ma c'est un complot, le dinar taïh c'est un complot. Donc mchad hadrat على les complots. Les Algériens sont devenus tous complotistes. Le plus grand pays complotiste du monde c'est l'Algérie. مشيت الهضره تاع الكومبلو، الناس بتغلي ورا هذا ربهم نبدا يحوسوا. كي لي جون تاع الاربع نافذات سمعوا باللي حكموا واحد بيرومان حبوا يحوسوا عليه. هنا لي ار جي هربت لهم، قال لك يا ربك واش نديروا؟ يعيطوا لي رونسينيمون جينيرو، يعيطوا دي بول لا بريغاد دو سيرتي بوبليك، يجوا باسكو هما ما عندهمش طونوبيل فيها سيلول. les policiers des renseignements généraux يمشوا dans des voitures normales comme les voitures يعني ordinaires اللي ما تخش تشوف باللي ما تخش تعقل باللي سي لا بوليس. يعيطوا لا بريغاد دو لا سيرتي بوبليك، راحوا جابوا لا سيرتي مدوا لهم، قال لك هاو يدوا الكوميساريا. جماعه لونسينيمون جينيرو شافوا الغلغاله والبلباله والناس قاعده تهدر والهضره في الفيسبوك لي ريزو سوسيو حكموا واحد بيرومان وكذا. صحاب لي رونسينيمون جينيرو جبدوا لوحديهم، مدوه لا بوليس دي بوليسي تاع لا سيرتي بوبليك، جابوا الكام جابوا الفيتو هذاك، جابوا هذاك الفورغون حطوه الداخل باسكو لا اون سيلول، قال لك ديوها الكوميساريا سونترال. سوف سيتي ترو طار. جماعه الناس سمعت الانفورماسيون ولي رونسينيمون جينيرو داروا غلطه كبيره pour ne pas encore une fois reconnaître qu'ils ont voulu arrêter quelqu'un sur la base d'une motivation politique, pour une enquête, pour l'auditionner sur sa participation en tant que hirakiste aux opérations d'extinction des feux de forêt. ما حبوش يستعرفوا بهذيك بهذا لي فيريتابل موتيفاسيون. علاش راهم يخبطوا؟ ما حكموه لاغراض سياسيه، ما حكموش على جال حرائق الغابات، حكموه لاغراض سياسيه. خافوا ما حبوش يقولوا الصح باش من الشعب ما يزعفش. كيف احنا رانا نموتوا وما كاين ما نيتريسيتي، الناس راهي تموت وما راكم تحكموا بجماعه الحراك. داوها لا بوليس الاخرين، كي جاو حاطين الكوميساريا خلاص لا فول سي ديشيني، elle était totalement déchaînée. هنا لي بوليسي خافوا، جماعه لا سيرتي بوبليك خافوا ما عرفوش واش يديروا. لا فول اللي ديشيني وصحاب لي رونسينيمون جينيرو قالوا لهم بلي سي ان بيرومان. جماعه اللي كانوا داخل الفورغون تفهموا مليح، لي بوليسي كي ايتي افيك جمال
Ben Smaïl à l'intérieur du fourgon. Tous les Algériens sont en train de les insulter et de les diaboliser. هذوك راهم أبرياء ما كانوش على بالهم باللي جمال بن اسماعيل اللي إنوسون. جماعة لي رونسينيومون جينيرو هما اللي قالوا لهم يا ودي رانا حكمناه سي ان بيرومان طلعوه للكوميساريا. جماعة لي رونسينيومون جينيرو ما قالوش لي بوليسيون تونو سيفيل باللي هذا سي ان حراكيست اون سوبسون كيل ابارتيان رشاد راهو جا لهنا باش يدير البلبله ويدير لنا دي راسومبلومون ويدير لنا دي مانيفيستاسيون. ما قالوا لهمش الهضره هذيك. سي تري امبورطون سو بوان. كي لي بوليسي شافوا الغاشي ويحب يضربوا قاسوا الطواب والفورغون اكسيتيرا وشاف دو سيرتي دا دايره حار ما عرفش واش يدير ولي ريسبونسابل ما عرفوش هربت لهم بين يديهم. Ils ont fait une manipulation qui partait trop loin, qui a dépassé toutes les limites. ولو درامي سيرفوني واش يديروا لي بوليسي قال لك خليهم يضربوه خلاص ما خلي ربي هما كانوش دايرين في بالهم بلي راح يخرجوه ويحرقوه ويذبحوه ويديروا فيه ما كانوش على بالهم. دونك سي بور سا كو لي بوليسي à l'intérieur du fourgon ils n'ont pas opposé résistance, ils n'ont ni des tirs de sommation ni des appels au renfort parce que déjà قالوا لهم في الكوميساريا كانوا قدام الكوميساريا قالوا لهم خلوهم يديوه خلاص. Juste éviter un affrontement avec la population. Ne provoquez pas la population تحرق لنا الكوميساريا وتصاو دي زيموت ونضربوا مع القبايل ويقول لك تولي افير بوليتيك. خلاوه هما عم بالهم يجبدوه يضربوه ويبونسي كو الشعب ثم يفا لي كالمي وبعد يعاودوا يفون لو ريكيبيري. هربت بين يديهم هربت بين يديهم يا جماعه وراحوا الناس داوه. وهنا صرات لا تراجيدي. هنا كي داوه لا بلاص بيبليك كي خرجوه كي خلاوهم يخرجوا من لا بوليس كي خلاوهم يخرجوه من الفورغون. Quand ils ont réussi à l'extirper du fourgon de la police, هنا il y a les gens qui étaient déchaînés en colère parce qu'ils pensaient que c'était un véritable pyromane. Ceci dit, ça n'excuse pas leur comportement. Attention, je suis pas en train d'excuser ou là de justifier. Je suis en train de vous expliquer ce qui s'est passé. Je suis en train de vous expliquer ce qui s'est passé. Et je défie les autorités algériennes de lancer une enquête pour démentir ce que je suis en train de dire. Et je vais terminer par une conclusion claire, nette et précise. داوه صرا شفتو اون ديريكت بداو يضربوه الغاشيم بعد جا واحد جاو مهابل بورو سي ان بيرومان رماو عليه حرقوه وذبحوه وداروا فيه صرات ان ماساكر. Massacre l'Israël qui a fait dont les images ont fait le tour du monde et on est devenu donc pratiquement un pays de violence. C'est une honte pour l'image de l'Algérie ce qui s'est passé. Maintenant, tout ce qui s'est voilà comment ça s'est passé. Voilà, ça s'est passé comme je vous jure que j'ai confirmé cela auprès de toutes les sources fiables. Ce sont les renseignements généraux les حكموه ولي داوه هما اللي مدوه لا بوليس هما اللي كذبوا على لا بوليس اون تونو هما اللي كذبوا على الشعب هما اللي كذبوا من الاول. Ils ont voulu manipuler pour ne pas reconnaître qu'ils étaient en train de pister Jamal Ben Smaïl et de le surveiller pour sa non-appartenance au Hirak et pour sa supposée appartenance à une organisation celle de Rachid et pour soi-disant des tentatives ou d'organiser des rassemblements en Kabylie donc pour cacher les motivations de leur opération et les véritables dessous de leur opération. راحوا خلقوا un mensonge بلي حكمنا un pyromane والشعب مشى طاحوا tombé dans ce piège. C'est pour ça que beaucoup de jeunes qui تسقسيهم هذوك les 46 اللي راح يحكموهم ça va passer devant les juges. قولوا لهم شكون اللي قال لكم باللي c'est un pyromane. كاع يقول لكم باللي c'est les renseignements généraux. بزاف من les 46 il y en a même qui sont des indicateurs des renseignements généraux. وسقسوهم وديروا une enquête approfondie et vous allez voir que réellement c'est les renseignements généraux اللي جابوا لهم. Les responsables de cette tragédie sont 3, ne sont pas 4, sont 3. Le premier à qui il faut convoquer et soumettre à une enquête sérieuse, le chef de sûreté de la daïra de l'Arba'ana Thirathan. Le chef de sûreté, le policier le numéro 1 responsable de toute la police de l'Arba'ana Thirathan. C'est lui qui est normalement censé être informé et chapeauter les opérations et les arrestations des citoyens quand ils sont opérés par les renseignements généraux. Normalement, la brigade des renseignements généraux, elle va l'informer, on va arrêter ce monsieur, nous sommes sur une enquête, on pense que c'est un من راشد ولا من الماك ولا ما لا باليش تابع الحراك نروح نجيبوه etc. هذه الأولى. هو le premier responsable. Deuxièmement, le responsable de la brigade des renseignements généraux
de la daïra de l'Arba'na Thirathan qui doit être jugé en extrême urgence. Parce que علاه كومون نتايا الناس راهي تحرق في النار، الناس راهي تموت، وانت تبعث لي زينيمون تاوعك يروحوا يجيبوا واحد على جال الحراك وعلى جال الحراكيس، اسكو يفا فير ان راسومبلومون، اسكو راح يدير لنا سي با المومون، سيتي با المومون دو بارلي دو لا بوليتيك، ce n'était pas le moment d'arrêter les hirakistes, ce n'était pas le moment de traquer les gens du Hirak, ce n'était pas le moment. Le chef de la brigade de renseignements généraux de l'Arba'na Thirathan. Et troisièmement, c'est le chef des services des renseignements généraux de la sûreté du wilaya de Tizi Ouzou qui doit être convoqué en extrême urgence pour une enquête et pour s'expliquer parce que la brigade des renseignements généraux de la sûreté de la daïra de l'Arba'na Thirathan dépend de lui et normalement il aurait dû être informé et certainement il a été informé parce que les renseignements généraux mais ils vont ramener un citoyen هكذاك وبرك وقالوا له بلي عندنا une opération اسمه جمال بن اسماعيل كانوا يتبعوه فيه depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois وعندهم des indicateurs qui sont dans son entourage نروحوا نجيبوهم donc il a été informé comment dans les conditions dramatiques que traversait notre pays comment dans les conditions hyper compliquées dans lesquelles que notre pays dans lesquelles qui accablait notre pays des responsables de la police ordonnent ou la mettent en place une opération d'arrestation d'un citoyen sur la base de soupçons de participation à un mouvement politique ou là sur la base d'un soupçon d'organiser un rassemblement ou là de relancer le Hirak dans la wilaya de Tizi Ouzou. عيب هامليك les trois responsables. ما كاين ني 50 ما تجيبليش انا 46 بيرسون شفناهم في لي كاميرا شفناهم اون ديريكت في الفيسبوك شفناهم كلش نعرفوهم il faut les juger etc. Mais ce sont les responsables des services de sécurité qui ont permis ce drame. Parce que si les RG ne sont pas partis le 11 août pour arrêter Jamal Ben Smaïl, il n'aurait pas été arrêté, il aurait été en vie, il n'aurait pas été inquiété, mais sera louche ou sera faire. Le cas des renseignements généraux, ils n'auraient pas instrumentalisé, s'ils n'avaient pas instrumentalisé le contexte dramatique que traversait la Kabylie pour surveiller des militants politiques, alors que leur boulot est de traquer les mafieux, les stupéfiants, le blanchiment d'argent, les kidnappeurs d'enfants. C'est ça leur boulot, mais si d'aller kidnapper ou d'aller enlever ou d'aller surveiller les militants politiques. Ou lequel la police avait géré avec plus de professionnalisme la situation. qui حكموه لو كان لا بوليس لو كان لي رونسينيمون جينيرو قالوا لا بوليس ولا شيف دو سورتي دو لا دايره دو الأربعة ثلاثا سي لافي بري ان هو بارلور باش يقول لهم يا جماعه راكم غالطين هذا خطير ما حكمناهش على جالي فوتفوري حكمناه باسكو رانا شاكين باللي داخل في رشاد ولا حب يدير الحراك لو كان هضر هكذا في الطالكي والكي لو كان الناس هذوك اون لي زوري كالمي يقول لك mais là c'est pas un pyromane on n'aurait pas abouti la situation aurait été mieux contrôlée et on n'aurait pas abouti à ce qui a été, on n'aurait pas abouti à ce drame, à ce massacre, à ce malabali chenaya, à ce qui s'est passé, à cette horreur. Une horreur, Yajma. Une horreur, ce qui s'est... Voilà, l'horreur, les chiffres. Voilà les circonstances dans lesquelles l'affaire Jamal Ben Smaïl se déroule. تحبوا الحقيقة جيبوا le responsable, chef de service de la daïra l'Arba'na Thirathan, le premier responsable de la brigade de la police judiciaire, le premier responsable des renseignements généraux la sûreté de daïra de l'Arba'na Thirathan et le responsable des services des renseignements généraux de la chef de la sûreté du wilaya de Tizi Ouzou. Ce sont les trois responsables. Les autres polices qui ont la brigade de police judiciaire ou la brigade de police de la sûreté publique ont été manipulés, ont été induits en erreur par les renseignements généraux. Tout le reste, c'est de la manipulation. Tout le reste, c'est des racontards pour un peu pour noyer le drame pour que personne ne trouve la vérité. تقول لي بلي نحل une enquête. اوكي حل une enquête. العداله واش من enquête كلش كان en direct. Il y a pas d'enquête à faire. على بالنا les 46 هذوك شكون. على بالنا كان en direct une enquête pour découvrir l'enquête. Son but, c'est de nous montrer ce qu'il n'y avait pas sur les images. C'est ça la véritable enquête. Et ce qu'il n'y avait pas sur les images, c'est les circonstances des arrestations de Jamal Ben Smaïl, l'identité de ceux qui l'ont arrêté et le cheminement de son lieu d'arrestation juste au commissariat central de la ville de l'Arba'na Thirathan. هذه هي la véritable enquête. ماشي تروح تشوف الفيديو تاع الفيسبوك وتروح تحكم لي جون. هذاك الشعب يقدر يديرها. وراهي ما كاش دولة. Un État qui n'est même pas capable de faire une enquête. Pourquoi? Parce qu'il est impliqué.
parce qu'il est impliqué. Le régime algérien, il est impliqué, doublement impliqué dans ce crime. Awalan, c'est lui qui a diffusé les théories du complot. على بالنا ou les rapports scientifiques, les climatologues et tous les spécialistes du climat, راهم يقولكم باللي dans le bassin méditerranéen, les feux de forêt vont, le risque est très élevé à cause de la vague de chaleur exceptionnelle. L'année 2021, selon une étude, l'été 2021, selon une étude scientifique américaine, a été l'été le plus chaud de l'histoire de la planète. Et on va faire l'article sur Algérie Part pour l'expliquer. Donc, au lieu de, en cultivant le mythe du complot, en cultivant les théories du complot, les Algériens sont les gars complotistes. وزاد مازال النظام الجزائري ولو ما يحمي الناس ما يروح يحمي الشعب ما يطفي النار يبعث دي بوليسي باش يحوسوا على لي حراكيست باسكو راهو خايف انه الحراك يعاود يولي مول حكايات على فوت فوري. Voilà la participation criminelle de certains représentants du régime et de l'État. Voilà. Maintenant, c'est la justice qui veut faire son travail. J'ai donné toutes les informations. Et je suis à la disposition de la justice française si elle veut me convoquer à travers la justice algérienne pour donner toutes mes sources, pour expliquer comment j'ai trouvé ces informations.